Mina Abigail angikaze ngamthanda and angeke ngiqamba mama. Kodwa into engiyazi ukuthi Abigail bekanesihleko esihle. Isihleko sakhe like besicontagious besanokuthi sonke sifuna ukuhleka. Bekunokuba jealous ngoAbigail ngoba banabangani abaningi. Beka selfless, bahlezi apha abantu aba-homeless izinto. Makehlangana nomuntu o-homeless avele amuphe ifoni. Angimuphe noma yini anayo ngoba u-selfless Abigail. Yinto ebengayithanda ngayo ngoba abantu abaningi bamthanda. U-Abigail makengena ehomini uvele abe nale energy le like ijabulisa abantu nje, le energy positive yabo. U-Abigail uqala ukushintsha wathashana nalo mfana. Angazi kakhulu ngama-relationship kwa-Abigail kodwa ngiyazi ukuthi la mfana lo yabe ayingozi. Wonke umuntu la iSoweto kuwonke lamakazi lawa la iSoweto bayazi ukuthi la mfana lo ya akalunganga. Uyingozi kakhulu. So bengimangele mina manje ukuthi Abigail sakazwana naye. Bebeqala ukujwayela vele ngamsonda mo Abigail because lo mfana lo dala ngimfuna. Ushava.